Haga Ialehkai Champion League round 16 first leg happening ke Leverkusen Persia ke Arsenal. Aba pai shagna ke Ialehkai baru artli Kynhun ki Iakhait da marshigul Haduh bukod ke Ialehkai. Ya ke shigul jung ke Arsenal layo bentiap ha ke menit ke basau penriu. Bad ya ke shigul jung ke Leverkusen layo bentiap ha shwa ban kot shaga kendai per minit. Kata ha ke menit ke baprap kendai leng bak penalti. Haga Ialehkai happening ke Bodo Glimt Persia ke Sporting. Haga ke Ialehkai ke Bodo Glimt kalau khur ke nam job. Adin bagalala ban pelim ya ke Sporting dan lailanon. Haga Ialehkai happening ke PSG Persia ke Chelsea. Aba pai shagna ke Ialehkai ke PSG kalau khur ke nam job. Adin bagalala ban pelim sok ya ke Chelsea. Haduh san laar. Pada haga ke Ialehkai waras kelia oleh ban tiap argul nak bentar ke PSG. Kata haga menit ke baprapan riu. Pada haga menit ke bakandai peu plus sau. Agway par ke Ialehkai Champion League happening ke Real Madrid Persia ke Manchester City. Haga ke Ialehkai ke Real Madrid kalau khur ke nam job. Adin bagalala ban pelim ya ke Manchester City dan lailanon. Pada gini ki lai gol jung ke Real Madrid layak bentiap Lengbo Federico Valverde haga menit ke ba arpeu arpenyau pada haga menit ke ba saupeu ar. Haga Ialehkai CONCACAF Champion Cup round 16 first leg happening ke LAFC Persia ala Julense. Haga ke Ialehkai baru artli Kynhun ki Iakhait da marshigul Haduh bukod ke Ialehkai. Agway par ke Ialehkai happening ke Nashville Persia ke Inter Miami. Aba pai shagna ke Ialehkai haga kela step ke Ialehkai ke long Iakhait. Aga baru artli Kynhun ki klem la ban penki jar bad gumjuru haga kela mit ke Ialehkai ke nek gumju. Aga baru artli Kynhun ki klem la ban penki jar wala gila persyang kato kat ne ban yok penki jar enre ki klem la ban penurlong. Haduh bukod jong ke Ialehkai.